ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure Merudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo okuru uyu wa gatandatu ku itariki ya gatandatu Kigarama 2025 aho tugiye kubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano mu mujyi wa Kamanyora. Imirwano yakomeye Uvira Fdnb na Fardc nayo yitambitse muri operasiyo ikomeye kandi kaze yo kugira ngo babashe kuba bakomeza kugira ubugenzuzi ku bice bitandukanye. Ni munyemere duhamagara umunyamakuru wacu Safari uri mu karere tubwire ibiri kugenda biba ndetse nuko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba kugeza ubu ngubu bigaragara ko ibintu byamaze gukomera. Fdnb yariye Karungu ndetse yamaze kurasa mu mujyi wa Kamanyora. Bwana Safari wiriwe neza? Yego Safari, tumaze kubona amakuru ko muri ibyo bice bya Kamanyora bikomeje kugenda bigaragara ko biri kuraswamo ibisaso. Situation ihagaze kugeza ubu ihagaze ite? Nyuma y'aho imyiteguro yari ikomeye ku mpande zombi, yego, axe iri mu ntara ya Bujumbura ikomeje kotsa igitutu umujyi wa Kamanyora. Bivuze ko abari kurasa mu Kamanyora bari hakurya mu Rugombo. Axe ya mbere iri Rugombo ndetse hari n'abari zarukana. Yego, ibyo utwo twose ni uduce ingabo z'u Burundi ariho zikambitse bivugwa ko, yego, atari n'ingabo z'u Burundi gusa ahubwo hariyo n'abandi bakomando bakomeye bagiye batandukanye baje gufasha izi ngabo z'u Burundi. Yego, kugeza ubu umaze kumpa ubutumwa urambwira uti umutwe M23 kuri uyu wa gatandatu umaze kwigarura agace ka Luvingi gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Urambwira uti ni nyuma yuko ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na Fardc bazindutse bahangana. Urakomeza uti M23 afashe Luvingi nyuma y'iminsi 5 hari ku imirwano ikomeye. Kuri ubu izi ngabo nyuma yo kwirukanwa mwakara agace amakuru ahari aragaragaza ko zirgunga zerekeza Shanje ndetse no mu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo rero Bwana Safari tubwire mu by'ukuri ibi nyuma yuko bibaye ni igice kiri guhinduka kuri societe civile bihagaze gute? M23 nyuma yaho hakozwe ikosa rikomeye ku ngabo z'u Burundi zashenye umunara. Yego, bamwe mu baturage bisa nkaho byari bibangamiye cyane nk'abakoresha Vodacom bari bahari havuyeho network. yego, ariko ubu bikomeje kugenda bigaruka mu buryo network yagarutseho ibyari byasenyutse birasa nkaho bari kubisana, ndetse ubu tuvugana Kamanyora rezo zirimo kereka abaturage bafite ubwoba abenshi ariko bakomeje kurindirwa umutekano kuko biragaragara ko no mujyi wa Kamanyora nta ruvunge rw'abasirikare barimo nk'uko byari bimeze mu gitondo. Abagiye barimo ari bake. yego, basa nkaho bari kugenda bacunga umutekano mu buryo bworoshye. kugeza ubu kuba abasirikare benshi bahungira Shanje ndetse na Uvira, Bwana Safari hari buze gukurikira wiki ibyabaye muri Sake bikaza kurangira bambiri ifashwe na Goma, ntabwo ari byo byabigiye kuba hanga muri Uvira? Ubu tuvugana urusaku rw'amasasu rurahari, ariko bari kurasanira mu gace ka Rubarika. Yego, niho bisa nkaho bikomeje kubera isebaniro. yego, ariko ku mpande zombi ntabwo bari gukoresha ku mirwanire ku butaka, ahubwo hari indege ya M23 ndetse n'ibikompara biri kuva kuri axe iri ituruka za Rugombo, kuko niho amakompara ari guturuka. Umaze kumpa ubutumwa urambwira uti kugeza ubu muri Uvira hari helikopteri iri hejuru y'ikirere igiye gutangira nayo kuba yarasa
mu bice by'ahitwa Yungu. Mu by'ukuri muri iyi teritwari ya Uvira uraduha shusho cy'umutekano ni gute Fardc ihagaze kugeza magingo aya? Fardc ndetse birasa nkaho Fardc isa nkaho yavuye mu gutegura urugamba. Yego, kubera yuko ingabo z'u Burundi zifite ubwoba cyane kubera ko zahagurukije abasirikare mu ntara zose, mu ntara ya Bujumbura urwikango ni rwose, nka za Rugerere, za Kagazi, za Cibitoke na za Ruhagarika. Abaturage bakomeje kugira urwikango kuko isaha n'isaha bitewe n'irasana rikomeye riri kuba ku gisirikare cy'izi nyeshyamba za M23. yego, birasa nkaho bacanganyukiwe, ingabo z'u Burundi nkaho zacanganyukiwe kuko isaha n'isaha amaloketi nyeshyamba za M23 ziri kohereza mu Burundi. yego, isaha ku isaha byagera ku baturage. Urumva ko ari ikosa rikomeye cyane riri gukorwa n'izi ngabo z'i Burundi zagiye gutegera mu gihugu cyabo, ndetse akaba ari naho zihungira. Zirasa nkaho zatangiye gufata umwanzuro ko byaba bigiye kuba ikibazo gikomeye kuri iki gihugu cy'u Burundi, kuko isaha n'isaha baramutse bafashe uno mujyi wa Uvira, yego, intara ya Bujumbura yakwisanga mu kaga gakomeye cyane. yego. Nibyo Bwana Safari, kugeza ubu kubirebana n'urujya n'uruza wamaze kuba amafoto kare mbona benshi bakomeje kugenda bahunga, bamwe bari guhungira Uvira, abandi bagahungira mu Rwanda mu gice cya Bugarama. Kuko rero bigaragara muri rompo ya Bugarama mu karere ka Rusizi hamaze kuza abaturage barenga 800 kuva iki cyumweru cyatangira. Mu by'ukuri kugeza ubu kuri ibisasu biri kuraswa kuri uyu wa gatandatu, amakuru mufite nta muturage waba hitanwe n'ibisasu? Barimo nk'ubu muri Kamanyola hari abaturage bagiye bisasu byavaga i Burundi byahitanye, harimo n'umugore utwite. Yego, ni ikibazo gikomeye cyane. Urumva ano makompura n'amaroketi ari gukora ntabwo yabura ikintu ahungabanya. yego, abaturage harimo abagenda babize basiga ubuzima, ariko nta mubare munini ugaragara wari watangazwa. Ariko muri Kamanyola hari umugore utwite n'abana 2 bavuye mu buzima. bahitanwe n'ibyo bisasu cyangwa ni wenda ni nk'ibyabagwiririye? Ni bisasu byabahitanye. Mu yandi makuru Bwana Safari wambwiye ko witwa General Hamuri Yakutumba uyoboye Maimai Yakutumba yatanze itegeko ry'uko bagomba kurasa mu buryo budasanzwe, ndetse abazarendo bagakora ibishoboka byose bagapfa kurasa n'ibyo babonye byose. Mu by'ukuri kuri ubu aya masasa ari kuraswa n'abazarendo nta cyarangiza. Amazu menshi yakomeje gusenyuka, ari naho ari kuvuza ako kaduruvayi k'abantu bakomeje kugenda bahunga. Yego, nyuma yaho bafashe umwanzuro izi nyeshyamba za M23 zigasa nkaho zisa nk'izitanga gahenjemo gakeya. Birasa nkaho bikomeje kugenda bigaragara ko mu kurasana nk'ukwiyahura bikomeje kugabanuka, kuko mu gihe inyeshyamba za M23 zari zakomeje kotsa igitutu ingabo z'u Burundi aho ziri kurasira. yego, biragaragara yuko M23 yaba nayo itanze agahenje. naho se kugeza ubu ku bijyanye na ramforo cyangwa se nyuma y'ifatwa rya Luvingi, Frdc mu mbaraga nkiri kwakira byo bihagaze gute? Hari abandi basirikare bari kuva ku zindagise bari kuza gutanga ramforo mu bice imirwano ikomerejemo, kuko kare hari akavideo wampaye kagaragaza abarwanya M23 bari neza hejuru y'umusozi wegereye Uvira, bigaragara ko n'umujyi wa Uvira nawo bawusatiriye. Frdc yihagaze gute mu gihe ubona ko ikomeje kugenda yugarizwa? Ubwoba ni bwose. Frdc yo ikomeje kugenda itera amarokete. Urumva indege ziri gukora
iri hafi na za Baraka munsi ya Minembwe. Yego. Na hano za Mfizi na za Rulimba irasa nkaho yo yakomeje kwitegurayo, isa nkaho ishaka nyine gucunga aba baturage bari munsi, kuko biteganywa ko inyeshyamba za M23 yego zifite umupango wo kumanuka zigana Ovila. Yego. Muri uko kugana Ovila bikazasa nkaho bazahura na Twirwaneho. Nibwo bwoba bafite cyane cyane, niyo mpamvu ubwoba ari bwose umutekano wakomeje kugira imisadi hari n'indege ziri gukora amapatrouille. Nta musada w'abasirikare kuko abenshi bagiye bakaba uduce tumwe na tumwe. Yego. Ubwo rero nta yindi misada wavuga ko iri aho ngaho uretse izo ndege zicaracara ndetse n'ubwo rusaku rw'amasasu ariko rudahambaye cyane. Nanjye hari uwo twavuganye arambwira uti ubu tuvugana turi imbere mu mujyi wa Luvingi, twawufashe bidasubirwaho, twawirukanyemo aba Fardc. Luvingi rero Uganda Safari wambwiye ko ni umujyi uherereye mu ntera birometero biri hagati ya 30 na 70 uvuye Uvira, ukaba rero hafi y'umupaka uri uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Mu by'ukuri kuri ubu opposition ziri hakurya mu gihugu cy'u Burundi z'Uburundi zihagaze gute mu gihe umujyi byegeranye wamaze kwigarurirwa n'uwo navuga ko ari umwanzi wabo? Ubwoba ni bwose ku ngabo z'Uburundi kuko uno mujyi wa Luvingi urasa nkaho wegeranye na axe ya Lubombo. Birasa nkaho abanzi bateganye macho kwa macho. Bivuze ko hari kurasana kuri kubaho, wenda hakaba hari forces zihagaze Burundi ziri kurasa kuri Luvingi nyuma y'uko M23 hageze, cyangwa n'igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutuza cyakira ko umujyi wamaze gufatwa? Irasana rihari rikomeye ni release ahantu bita Rubarika. Yego. Rubarika nako na agace kegeranye na Luvingi ariko keza mu mirwanire. Yego. Muri konteniro riherereye. Yego. Birasa nkaho inyeshyamba za M23 zisa nkaho zateye igitutu cyane ku ngabo z'u Burundi. Yego. Kuko ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zo nta nubwo zihanze amaso uno mujyi aka gace ka Luvingi, kuko ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zo zihanze amaso Kamanyola. Yego. Bwana Safari, reka dusoreza tugushimira, ubwo duhite tubaza n'undi noneho uri indani muri ibyo bice nawe atubwira ibindi biri kugenda bibaha, twumve situation yose y'urugamba. Yego, nta kibazo. Banywanyi rero reka dukomeza amakuru yacu rero duhite tunababwira mbere ko wenda turi buze kwakira undi atubwira ibiri kugenda bibera handi. Tubabwira ko imirwano rero ya Fdnb na Fardc barwana na M23 kuri ubu urugamba rwamaze kuba imberenge. Oro kuri uyu wa gatandatu imirwano yakomeje gusakiranya impande zombi mu buryo budasanzwe. Imirwano rero ikaba yakurikiye nyuma y'iminsi mike ingabo z'u Burundi zongerewe muri Sud Kivu. Kuri urugamba kuri ari guturuka y'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko FDC yamaze kwigarurira kandi gace ka Rurambo garereye mu gace k'imisozi miremire ya Uvira nyuma y'imirwano yakurikiye, ndetse kuri ubikomeje kugenda ikomera nkuko rero umutama agiye gukomeza bitubwira. 5 kwa 5 urugamba rwahinduye isura, urugamba rwakoromeye cyane, navuga yuko ari bw'intambara yaga. Yego. Nubwo benshi bari guca amarenga ngo intambara ishobora kuba yahagarara mu gihe gitoya muri no minsi cyangwa nonaha. Yego. Ariko nagira ngo ubwize uko yuko ubu uri mu misozi ya hano za Luvingi, uri mu misozi ya hano za Rwerizi, uri mu misozi ya za Kamanyola, uri mu misozi ya hano za Remera, niwe uzi biri kubera muri misozi ya hano muri Sud Kivu. Yego. Umuntu
za Kabumenge umuntu uri za Kakamba hano hafi Muhanda Terusmari gatanu uva hano mu misozi ya Bukavu werekeza za Uvira mu byerekezo bigana za Runingo na Kiriba. Yego. Niba ushobora kukubwira icyitwa kaga ku rusaku rw'amasasu, urusaku rw'amabombe ruri kumvikana cyane. Yego. aho igisirikare cy'u Burundi cyambariye urugamba mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, kandi biragaragara yuko igisirikare cy'u Burundi yego ndashaka gutuza habe na gato, ndetse kandi navuga yuko ari ubudasa budasanzwe bwiganjemo imbaraga zidasanzwe. Yego cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc, ariko by'umwihariko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bagarukanye ingufu zidasanzwe ku rugamba. Yego, ubundi Karemba Aimable, iyi mirwano mu by'ukuri urabona igamije iki? Mu gihe Doha bari barutse gusayininga bemeranya guhagarika imirwano, mu gihe kandi leta ya Kinshasa ivuga ko ishyize imbere amahoro. Mu by'ukuri urabona igamije iki mu magambo make? Kuko nubwo biri ko hari bamwe batamenya ikiri kujya mbere, nk'umuntu ubikurikiranira hafi kandi ukaba uri n'umusasanguzi, ibi birasigura iki? Icyo mbona ngewe imirwano ikigamije, yego, uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bo baravuga bati twebwe turi kurwanira ku busugire bw'igihugu cyacu. Yego, igihugu cy'u Burundi bakavuga bati mu gihe M23 ikomeje kugenda isatira imisozi yegereye imihanda iva Bukavu yerekeza za Uvira. Yego, cyane no misozi ya za Luvingi bamaze gufata nino misozi ya za Rubarika. Yego, mu gihe M23 yabifashe ino misozi ya za Kabumenge igafata Kakamba nino misozi ya za Rubirizi. yego, igakuramo ino misozi ya za Rungutu, Sanje ndetse na Rimera. yego, bati tayari icyitwa Uvira iraba yafashwe, kandi biragaragara yuko ngiye nshingiye ku buryo ndi kubona ino ntambara ikomeje kugenda igaragara. yego, biragaragara yuko uruhande rw'utwa M23 ho intego bafite nubwo batayigeraho mu buryo buboroheye, bafite gahunda, bafite intego ikomeye cyane yo gukuramo ibice byose byaro muri Uvira. Igisirikare cy'u Burundi nacyo kikavuga bati Uvira ntabwo ari iya Kongo gusa, Uvira natwe ni iyacu. yego, urabona yuko igisirikare cy'u Burundi bo impamvu bari kurwana ku rugamba rudasanzwe, impamvu ubona bombardement za Kirintu muri ino misozi yegereza Ruvingi za Ruburure, impamvu ubona imisada y'ibikoresho byinshi ikomeje kugenda izanwa, abasirikare b'abakomando b'abarundi bari kuzamurwa ku muhanda Terusmari gatanu berekeza muri misozi yegereza Runungo bazamuka ahitwa za Rungutu na Sanje berekeza za Rubirizi bagana ahitwa za Mushereza. yego, baravuga bati icyo turi kurwana nacyo mu busugire bw'igihugu cyacu, mu gihe Uvira yafashwe igari kuba umujyi wa Bujumbura nawo wafashwe. mu by'ukuri kugeza ubu ngubu navuga ko urugamba rukomeje kugenda ruhindura uburyo rwarwanwagamo. Wenda hari izindi mbaraga nshyashya zitari zisanzwe zimenyerewe ziri kugaragara ku mirongo y'imbere kugeza ubu? Imbaraga zo ziri kugaragara ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc. Yego, ubwo navuga Fardc, ariko nanone nkagera no kuri side y'igisirikare cy'u Burundi. yego, imbaraga rwose zagaragaye mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. yego, nk'ubu igisirikare cy'u Burundi bamaze kudeployinga imodoka zirenga 6 z'abasirikare benshi higanjemo abakomando. Numvise yanavuga yuko ari cyitwa FDNB bazana muri ino misozi. yego, ahitwa za Kavimvira n'ahitwa za Kabezi. yego, mu misozi ya za Kiriba no mu misozi ya za Kikunatema. yego, aho hose igisirikare cy'u Burundi cyamaze kwadeployinga abasirikare, ndetse kandi ku ikubitiro icyitwa imirongo y'imodoka nyinshi cyane iri kuva hano ku muhanda Uvira Bujumbura werekeza mu byerekezo byo kuno muhanda Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika. yego, bikagaragara yuko buri ruhande rwambariye gutsinda, ariko nanone uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi navuga yuko bo bizeye ingufu zidasanzwe, ndetse kandi ubona yuko bafite abushagarira ku mirongo y'imbere ku rugamba n'uburakari budasanzwe. yego, aho bo banakubwira bati twebwe ntidushaka Kamanyura, ntidushaka Ruvingi, ntidushaka Ruburure gusa, ntidushaka Rubarika, ntidushaka Mumosho, ntidushaka Kamanyura gusa, ahubwo twebwe turashaka na Bukavu yose.
yego. Bwana munyamakuru, nakubwiza ukuri ko urugamba rwahinduye ndetse kandi rwabukomeye cyane mu buryo budasanzwe kandi bwiganjemo ubudasa butari busanzwe bugaragara ku rugamba hano aka kanya. Bwana Karemba Aimable, amakuru dufite aravuga ko umutwe wa AFC ku munsi w'ejo kuwa gatanu ku igenekerezo rya gatanu warashe ku butaka bw'u Burundi nyuma y'igihe ingabo z'iki gihugu zisuka amabombe mu bice bituwe cyane. Amakuru atugeraho avuga ko ku isi ya saa 4 za mu gitondo ku munsi w'ejo nibwo AFC yarashe igisansu ahitwa Nyakagunda muri zone Rugombo herereye mu yahoze ari intara ya Cibitoki. Ni igisasa amakuru avuga ko cyakomerekeje umwana w'imyaka 5. Ni mu gihe kandi ari makuru agaragaza ko ku isi ya saa 6:50 ikindi gisasu cyaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabwo cyarashwe ku musozi ahitwa Mparambo uherereye muri komine Cibitoki kigwa muri metero nke uvuye ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. Ambasaderi Alain Nyamitwe wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi yese abinyuza ku rubuga rwa X avuga ko kuba biriya bisasu byararashwe atari ukwica mu buryo bubabaje amategeko mpuzamahanga gusa, ahubwo ko ni igitero kigaragara kandi cyeruye ku busugire bw'u Burundi. AFC rero ikaba yararashe ku butaka bw'u Burundi mu gihe kuva ku wa 4 ku itariki ya 4 ingabo z'igihugu cy'u Burundi zari zirimo zisuka amabombe mu duce twa Kamanyora, Katogota mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ibisasu abayobozi ba AFC bemeza ko byiciwemo abaturage benshi, abandi barakomereka, binasenya ibikorwa remezo birimo amashuri ndetse n'inzu nyinshi. Ibisasu by'ingabo z'u Burundi mwatura duce twombero kandi bizatumye abaturage benshi bava mu byabo kuko kuri barenga 600 bamaze guhungira mu Rwanda. Bwana Karemba Aimable, ikibazo cyanjye kiragira kiti ese ibi ngibi ukurikije ibyo uri kubona ntabwo bishobora kuza kuvamo intambara hagati ya M23 ndetse n'u Burundi mu gihe baba M23 bamaze gufata neza imbibi zihuza u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibyo rwose ni navuga ko ari urubanza rw'urucabana, buri muntu wese yabyumva kandi yabisobanukirwa. Yego. Kuko uko umunsi ugenda uzaza undi mama 23 isatira ibice byegereye inkengero z'igihugu cy'u Burundi zibuza igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Niko igihugu cy'u Burundi nacyo kivuga kiti aba bantu bari kudushozaho intambara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yego. Ni mu gihe kandi ngo amakuru ashingiye ku budasi bw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Bakomeje kugenda bata muri yombi bamwe mu bantu bavuga yuko bashobora kuba banabarizwa mu cyama cyama 23. Yego. Ngo bamaze kugera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Yego. Birumvikana yuko ibyo igisirikare cy'u Burundi kiri gukora mu buryo bw'ihangana cyangwa kurwana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bafite impamvu ziri kubibatera kandi nyinshi zitandukanye, zirimo iz'uko mama 23 n'ubundi ngo yamaze kubasatira byaba ari mu buryo tubonesha amaso, imirwano ikomeye cyane iri kubera mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Imirwano iri kubera mu bice byinshi bitandukanye ndetse kandi mu byiciro byinshi bitandukanye hakoresheje intwaro nyinshi zitandukanye. Biravuga ko igisirikare cy'u Burundi ku ikubitiro abantu nibuze barenga 30 bamaze gutabwa muri yombi, bakekwa yuko bashobora kuba ari abasirikare b'umutwe wa 23. Rero bice amarenga ku ruhande rw'umutwe wa 23 bikavuga yuko no mu byateye uburakari n'umutwe. Yego. Ni bamwe mu bakomeje kugenda batabwa muri yombi ku butaka bwa Kongo, ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bashinzwe gukorana bya hafi n'umutwe wa 23 cyangwa se 23 ubwayo, bakavuga yuko ari bamwe mu bantu bakomeje guta muri yombi bashinzwe atari abasirikare bayo. Yego. Karemba Aimable, reka tugushimire cyane ku makuru utugejejeho, ubwo turizera ko nitwongera kugukenera uri buze kuduha izindi update duhite tunakira undi nawe akomeza tubwira ibindi. Urakoze cyane. Yego, urakoze nawe. Banywanyi bacu rero murumva situwasi hari, reka dukomeza amakuru yacu duhamagara indi mboni nayo tubwire ibindi biri kubera ku zindi aksi, aho kuri ubu rugamba rukomeye kandi rukomeje ndetse ibintu bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo butandukanye n'ibiri kugenda biba. Mu gihe rero Bwana Rafiki ataraza ku murongo wa telefone, iragira ngo munyemerere yarambwiye ko ahuzeho gato tubabwire ko abantu 23 nibo bamaze kwicirwa mu bitero birimo iby'indege z'intambara za drone n'imbunda ziremereye
aho ihuriro ry'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zihanganye bikomeye na M23 mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko amakuru ahari yatangajwe n'umutwe wa AFC abigaragaza, umuvugizi uyu mutwe ku rwego rwa Politique Laurence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuwa gatanu ku igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa 12 yagaragaje ko ni ku igenekerezo rya 5 murambabarira yagaragaje ko ibisasu bimaze iminsi 3 birasirwa ku butaka bw'u Burundi bikomeje kugwa mu midugudu itandukanye ya Kongo bikica abagore, abana ndetse bikanakomeretsa abaturage benshi. Ni ibisasu kandi bikomeje gusenya inzu z'abaturage, amashuri ndetse n'amavuriro. AFC iravuga ko usibye ibisasu biri kurasirwa ku butaka bw'u Burundi, hari n'ibindi bitero byo mu kirere bikomeje gukorwa hifashishije indege z'intambara za drone n'imbunda ziremereye bikibasira uduce dutuwe cyane n'abaturage. Ni ibitero uyu mutwe uvuga ko navyo biri gutegurirwa i Burundi, ndetse akanashimangira ko bizerekana umugambi wo kurimbura abatuye mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko kugeza ubu abantu 23 ari bamaze kugwa ku bitero byatangiye kuva ku munsi wo kwa 3 mu gihe abandi benshi bakomeretse. Kanyuka yagize ati turamagana twivuye inyuma ibi bitero by'urugomo ndetse n'iterabwoba bikorwa mu buryo buhuriweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'inshuti zabwo ariyo Burundi. Imibare y'agateganyo irerekana ko abapfuye ari 23 mu gihe abandi benshi bakomeretse. AFC kandi iravuga ko abaturage benshi bahatirijwe kuva mu zabo bahunga berekeza mu Rwanda ndetse ni Bukavu. Amakuru akavuga ko ababarirwa mu 1500 ari bo bamaze guhunga. Uyu mutwe wongeye kumenyesha abaturage ko uri kumwe nabo unamagana u Burundi bukomeje kwivanga mu makimbirane areba abanyekongo. Aho rero yabwiye u Burundi ko bwibanze guhindura imibereho y'abaturage babwo banze kubikora, babizeza gukomeza kurinda abaturage ku kiguzi cyari cyo cyose. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara, reka twumve Rafiki nawe atubwira ibindi. Ni imirwano ikomeye rero ikijyanye n'impunzi cyo banywanyi bacu turababwira ko impunzi ni nyinshi kugeza ubu zimaze kwakirwa. Aho rero amakuru atugeraho aragaragaza ko abarenga 600 bamaze kugera mu Rwanda baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bikaba biri guterwa n'intambara imaze iminsi ihanganishije umutwe w'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abazarendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi muri territoire ya Kamanyora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi ni intambara navuga ko rero imaze iminsi igera kuri niri kuba. Rero kuri uyu munsi humvikanye urusaku rw'ibisasu biremereye ndetse binatwika umwe, ndetse bikaba rero byagize ingaruka zikomeye ku batari bake muri iki gihugu. Abatuye mu gice cyegereye umupaka wa Bugarama barimo kumva urusaku rw'amasasu, ndetse n'abari mu bice bya Gishoma, Gashonga nabo barumva urusaku rw'intwaro ziremereye. Nkuko rero bigaragara, uwitwa Nyabuhogo Suzana umwe mu mpunzi yagize ati duturutse Busama twaje ariko bamwe basigaye inyuma, saa 11 nibwo batangiye kurasana cyane, bikaba rero byatumye bamwe dutangira kugenda duhunga n'ubwoba bwinshi. Raziki Alphonsine yunzemo ati guhangana uyu munsi nuko aribwo intambara yakomeye cyane kugeza ubwo ibibombe bya bomoraga inzu. Hari umusaza byishe wari uri gukurura amakara imbere y'inzu. Bikaba rero ari byo atangaza. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fenulo yavuga ko abarimo kuza bari guhabwa ibikoresho by'ibanze. Aho yagize ati twatangiye kubakira kuva saa 9 za mu gitondo, higanjemo abana n'abagore uretse ko harimo n'abagabo. Turacyarimo gukora isesengura, twabahaye iby'ibanze birimo amazi, ji na biscuit ku bana, ndetse dufite n'ubutabazi bw'ibanze ko baza kugira ikibazo. Dufite imodoka kugira ngo tuze kubafasha kugera mu nkambi. Izi mpunzi rero zikaba zije ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ku isaha 6 hamari hamaze kwakirwa izigera kuri 252 kuri uyu mugoroba. Raporo twakiriye iragaragaza ko kugeza ubu abamaze kuza bagera kuri 600 uyu munsi. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Hagati aho rero
nkuko rero page y'amakuru ikomeje kugenda ivyerekana ubwoba bwo ni bwinshi mu bindi bice bitandukanye kuko bizakomeye ariko kubera ubwirinzi bw'igihugu cy'u Rwanda kigahita kibisamira hejuru. Urumva ko rero rwana urugamba narwo rwamaze gufata indi ntera, kandi benshi ukaba bari kuvuga ko ngo rutari buze guhagarara uko byagenda uko ariko kose, ngo rugomba ku advancinga rukomeza rufata Bukavu, rukomeza rufata Uvira, ati aho ngaho niho hari buze kuba iturizo. Ibi rero nibirabana n'urugamba bikomeje kugenda biba. Mu yandi makuru dufite aragaragaza ko igisasu cyaturutse Burundi cyahitanye umuturage Luvingi, umutekano ukaba ukomeje kuzamba mu kibaya cya Rusizi nk'uko bigaragara. Amakuru ari kuva i Luvingi mu kibaya cya Rusizi agerereye muri teritwari ya Uvira ahagana mu birometero 60 uvuye mu mujyi Uvira, aremeza ko igisasu cyaturutse Burundi cyaguye mu gace Kamanero kigahitana umusore umwe ukomoka mu bwoko bw'abapfurero. Amakuru ahari aravugaragaza ndetse aravuga ko igisasu cy'ingabo z'u Burundi muri iki gitondo cyo kuwa gatanu ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2025 zakomeje gushinga imbunda nini mu misozi yerereye hakurya y'umupaka. Biro bikaba bibaye mu gihe no ku munsi wabanje agace ka Gasumari hafi ya Kamanyora naho haguye umugore n'abana be babiri, undi agakomereka bikomeye. Uwo muryango ukaba ukomoka mu bwoko bw'abashi. Imirwano rero ikazi ikomeje kumvikana hagati ya Fardc ndetse na M23 ndetse n'abazarendo bakamejeje. Uyu munsi rero imirwano idasanzwe iri kumvikana mu bice byinshi by'ikibaya cya Rusizi muri Kivu y'Amajyepfo, kugeza umutwe M23 ukomeje kuwagura uduce ugenzura aho umaze gufata ahantu hakomeye harimo Mitimbiri, harimo Rubarika ndetse n'igice kinini cya Luvingi. Biranavuga ko imirwano ikomeje gufata indi ntera ndetse uyu mutwe urimo gusatira umujyi wa Uvira mu rwego rwo gukomeza kugira ibice byinshi ugenzura. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nababwira ko rero wo ukomeje guhungabana mu gihe kandi hari igisasu cyarashwe mu Rwanda. Reka twumve umunyamakuru uri gukurikirana iby'aya makuru aho avuga uko bizagenza. Kame turebe yahoze bana yanjye manotwa tu ariko kiba gikomeye. So ngira ngo ufite bakozi mu kwigenga gahunda za hano rero aragaragaza ni ku musozi wa Mukorera iki gisasu cyaguye, ariko kubw'amahirwe nta muturage kigeze gihitana, nta n'uwo kigeze gisenyera kuko cyaguye ahantu mu musozi nk'uko uyu munyamakuru abivuga. Rero igisasu cyaguye mu kagari ka Murya mu mudugudu wa Gisheke mu Bugarama. Ni bya misile gusa birakomeye kuko kano kantu mfite kari gupima nk'amagarama nka 700 hafi kilo kimwe, kandi urabona ko ni akantu gato ushobora kuba nashyira mu kiganza, ariko uburyo gatyaye byo byonyine binateye ubwoba. Iki gisasu kiguye hano narindi mu twari turi mu mupaka, hari abaturage b'impunzi bari bagiye kwambuka baje mu Rwanda bahunze n'ubundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ubwo twitegura kugira ngo dutambukane n'impunzi ziri gusohoka mu mupaka, nibwo umuntu aduhamagara avuga ati hari ahantu haguye igisasu ahitwa muri ariya tuzamuke bahita mu Cyagara, hanyuma dufashe moto tuza twirukana. Ibi mfite ni ibihango by'igisasu muti kiri herere hano imbere muri nkuko rero bigaragara igisasu cyaguye mu butaka, ariko kubw'amahirwe nta muntu kigeze cyangiza. Dukomeje rero n'amakuru yacu, ni mu nyemerere tujye kuri gutangazwa na General Autoproclame Yakutumba uri mu burakari bwinshi yasobanuye impamvu AFC yabatsinze. Uyu ni General Hamuri Yakutumba, umwe mu bayobozi b'umutwe wa Wazarendo urwana ku ruhande rwa leta, yagaragaje umujinya ukomeye ku miterere y'intambara ikomeje gukomera mu kibaya cya Rusizi, aho umutwe wa AFC ukomeje kwigarurira uduce twinshi. Mu butumwa bw'amajwi bwatanzwe kuri wa gatanu ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2025, uyu General Yakutumba Hamuri yavuze ko gutinda kugaba ibitero kwa drone kw'ingabo za Fardc ari byo byateje gutsinda kwa AFC. Yakutumba yumvikanye agira ati
twari twarabisabye kuva kera ko drone za Fardc zigomba kugaba ibitero vuba. Iyo zitinda kugaba ibitero kuri AFC biha umwanya wo kwitegura. Iyo zitaza gutinda AFC yari kuba yamaze gutsindwa. Yavuze ko nubwo adashaka gushinja umuntu gutsindwa kwabo, ariko ko Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi babatererana ibintu byahaye AFC urubuga rwo kubatsinda. Yakomeje agira ati ntawe nshinja, ntawe nshira urubanza, ariko kuri nuko twari gutsinda AFC. Frdc n'ingabo z'u Burundi baradutereranye bituma dutsindwa uru rugamba. Kaba rero ari byo yavuze. General Hamuri Yakutumba yanavuze ko AFC yabonye inkunga ikomeye aturutse mu gace ka Kaziba, bituma umutwe ugira imbaraga zidasanzwe mu mirwano. Yashinje ubuyobozi gukoresha indege za gisirikare kutagira ubushake bwo kugaba ibitero ku gihe, bigatuma M23 ibona umwanya wo kwiyubaka ndetse no gukomeza kugenda itera imbere. Kugeza ubu AFC ikomeje kwagura ibirindiro mu kibaya cya Rusizi, aho imaze kwigarura uduce nka Miti, Mbiri, Rubarika, Bihwe